Druga pobjeda crnogorske ženske odbojkaške reprezentacije na turniru Silver lige u Podgorici protiv Gruzije u 4 seta, 3:1. U prvom izuzetno ubjedljivo 25:13. U drugom velika borba, na kraju finiš je pripao Gruziji 25-23. U preostala dva seta ponovo odlična igra naše reprezentacije, koja je prije svega fantastično servirala 25-14 i 25:16. Mnogo zadovoljstva nakon igre protiv selekcije Gruzije u našem taboru. 20 poena Simone Petranović, po 16 Vukčević i Đaković, po 11 Đurović i Dragović. Šušić imala 5 poena. Igrale su i one najmlađe i one su bile dobre. Naša ekipa prije svega zaustavila je najbolju igračicu Gruzije, Kalandadze. Nakon ovog turnira u Silver ligi, dakle, maksimalnih 6 bodova naše ekipe, protiv Farskih ostrava bilo je 3:0. Bosna i Hercegovina je odustalo od takmičenja, tako da neće biti trećeg turnira u toj državi. Igraće se narednog vikenda, prvo protiv Islanda, onda protiv reprezentacije Portugala za plasman u superfinale Silver lige. Jako sam zadovoljan. U prvoj utakmici smo onako bili standardno dobri. Ova utakmica je bila protiv puno težeg protivnika, koji u svom sastavu ima jednog vrlo moćnog igrača koji je sa nekog višeg nivoa, ali smo se mi dobro taktički pripremili i potpuno dobro odreagovali. Drugi set je jedan malo splet nesrećnih okolnosti gdje smo loše reagovali u par situacija i to je bilo dovoljno da nam isklizne set, ali bez obzira na taj set mislim da je ova pobjeda sjajna.